siku moja mavuno yataisha kabisa. Baada ya hayo hukumu nalo zifika siku hiyo, na mwisho hautasikia. Siku moja mavuno yataisha kabisa. Baada ya hayo hukumu nalo zifika siku hiyo,
Bwana asifiwe. Mwike hasi. Dutere haleluya gusa. twike hasi ariko twike Dutere nkaza haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Asifiwe mukombozi. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Ngwatse umwanya nawe ndaza kuguheza uzitere kubera ko sintera zinshi kandi sindondogora. Yicaye mu bwami bwo mu ijuru ariko igituma turirimba zino tukabyina ko turagira ngo twihanganishe uno muryango wasiga. Bwana asifiwe. Ko turihanganisha uyu muryango watakaje umukecuru wagiye mu bwami bwo mu ijuru, tukihanganisha n'abana biwe bose baraha kugira ngo bashe gukomera. Nta kindi kintu twabahumurizamo, titoza kubabwira amakuru yo muri Kongo ngo bafashe, titobabwira ibyabibera muri Amerika ngo bigire ikintu bikora. Uyu munsi wa none no munsi w'urupfu nubwo bakubwira amakuru meza, hano dukunda gutombogwa no gukoregwa. Nicyo kintu uzugeraho kumvura nezerewe umunezero tugeze unezego, ariko uyu munsi wowe ubwira ndizeye tiyo byumva, ariko ikintu kimufasha nano makuru yo kuja mu ijuru. Sifiwe. Bwana sifiwe. Asifiwe mukombozi. Duhumurizanye tubwirana amagambo. Amagambo niyo azodufasha muri uru rugendo. Bwana sifiwe. Asifiwe sana. Ijambo ry'Imana n'indirimbo mahubiri na nyimbo za wokovu zitakaponyamaza uko aliye ugakomeza uwo murongo, nibyo bizogufasha. Dutereza haleluya kubera ko abayumbi bari mu kiriyo kiza kimera neza. Ndabizi badahagurutse ngo baririmba n'urupfu ntitworushobora. Rugira imbaraga cyane, urupfu rugira imbaraga zotuma utekereza ikindi kintu, ariko kiza gituma ubwoko bwacu badatekereza ikindi, ntibatekereze kwiyahura. Nukubera ko twamenye izindi ndirimbo no gusenga. Bwana sifiwe. Hiyahuye basogokuru n'abasogokuruza batari bazi Imana, bari bazi kuraguza gusa, ariko bamaze kwinjira mu gakiza. Sindumva umugabo w'umunyamurenge wifashijemo umugozi akijijwe, utari warakijijwe wenyine. Niyo mpamvu turaha tuvuga no magambo tukanezerwa dutegereje ijambo ry'Imana riduhumuriza. Kandi nabo baratubwira bagiye mu ijuru nta kindi batubwira. Baratubwira ba Eliya bazamutse na ba Enoki bagicayemo, dutegereje na ba Abrahamu bicaye banezerewe, nibo dutegereje. Haleluya! 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 Amen. Amen. Nawe sasa. Bwana sifiwe. Amen. Bwana tukuzwe. Noneho tukadutereza haleluya 3. Kigice tutereza haleluya n'iki gice dusubire duhindukira tutere izindi zimwe, hanyuma iki gice naho dutere indimwe. Amen. Amen. Asifiwe Bwana milele. Amen. Atukuzwe. Iyo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwa Yobu, yari umukiranutsi utunganye, kandi yubahaga Imana akirinda ibibi byose, yahawe umugisha ni iyo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwa Yobu, yari umukiranutsi utunganye, kandi Imana kandi yubahaga akirinda ibibi byose. Tuzamura ibiganza. Haleluya! Haleluya! Tuzamura ibiganza. Haleluya! Kongera cyari ndimwe nyicane. Haleluya! Mugihagaze Bwana sifiwe. Yaramone. Oya. Thank you.
azabane natwe mwuka wera ahumuriza abantu bose mwuka wera aduhumurize asomera rite Highlights. agari de desalarie metanda okari desaforme koko kwisumba byose kubane natwe mana kandi amahoro ya Kristo akomeza ganza buri wese anyurwe nawe hoye kuzahagaragara umwana w'umuntu ari we wese azahagaragara imbaraga zima ndirimbo n'ijambo ryawe gukoreka hani n'amasengesho arimo gusengerwa hano hantu kandi ubwiza bw'Imana bukomeze mundirikire Imana urakoze kukubanya natwe kandi dusaba mu izina rya Yesu amen. Tuzamurire Yesu icyubahiro. Kandi Hallelujah. kongera haleluya. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Amen. Kubera ko ubutasi nzohagarikira. Subira urambureho gatoya. turirimbe nk'abantu bari mu mwuka kandi babambuka bakurikiye abandi badusize. Subiramo tudatinze. Isuru kumbuzi mu mutima bakuzumviza izina rya Jenisha ikamagawe n'umukiza ndabyumva cyane. Isuru kumbuzi mu mutima bakuzumviza
ihamagawe ihamagawe n'umukiza nanyumvaga neza Imana eze wa musozi zaririmba uyimaze imara kwambuka rwaruziwe Imana eze wa musozi zaririmba imara kwamuka Bwana sifiwe. Tugiye gutambira Imana. Buriya ibi ni ibirori Imana iba yarateguje. Reka tuza tubwira abantu aya niyo materaniro agomba kushya kuruta biriya biteraniro tuza dukora kuruta ariya mako tuza tujamo. Ibi ni ibirori bifitemo uruhare gusa no Yesu Kristo Imana iba yabiteguye ubwayo. Ibindi birori by'abana abantu barabitegura hano birashoboka ko byoba bigashoboka nuko bitaba. Turi mu kubibona hano ku Isamakwe bari mu kuva mu mirenge mu gitondo bigapfa ku munota wa nyuma imodoka za Paris. Ariko ubu ni ubukwe Imana yacuje. Bwana sifiwe. Bose Imana icubahiro. Isaha y'Imana ukwezi n'umwaka n'umunsi n'icyumweru cyageze ntacashobora kubisibya. None twamara gushika hano abantu tukifata ukundi. Dore twebwe turiko tuduhagaze hano podium nahagariho abapastor. Tuzoza tugenda turimbisha ha tugaruka ariko amateraniro dore podium nuko turirimba kandi Bwana sifiwe. Hari ikindi kintu nshaka kitangaza cyane nzashaka gukopeza abantu. Nigeze kubona n'igihe kibarura hari abakecuru bari kofata mu maboko gutya gusa bakamusindagiza bakazamwicaza ku ntebe bakafata umutwe bakamubwira ngo reba muri kamera. Unamukaye urebe muri kamera ubona igifomo. Ntabwo ari Yesu bari ko bamwereka. Sinzi nimba gushika hano abari bo bakeneye bakuriye kuririmba gusa. Ku rupfu rwawe wowe ntituzahaguruka ntituzaririmba. Tuza gukora iki? Ariko botura kantu gatoya hano Mana yanje we n'abadafite nukwishimbikiza ku kabando tuje kureba tuza tuva ibuzimu tuje ibuntu twamenye Imana. Bwana sifiwe. Munzu y'Imana ntandorereza izihaba. Bose Imana icubahiro. Haleluya. Muzandirimbire ku kiriyo canje bayumve nizo bankiriho. Muzotambe muziko nkunda gutamba. Muzongezemo senti muyongere. Bwana sifiwe. Kuki Satani ubwoba tuzatugira n'ubwiki twamenye Imana. Kandi urupfu rw'umukiranutsi n'umuntu wagiye kenyeji kiolera bizabitandukanye. Rero rwa kuvuga abantu baza bamigira abantu bakabura amagambo bagakama amacandwe. Ariko ibirori by'umukiranutsi bizavyivugira byonyine bikirarikira. Bose Imana icubahiro. Haleluya. Uyu mukecuru by'ukuri
mu minsi ya ejo wundi hanga turiko dusenga tura ariko ni saa imwe reka ndeke gutinda turanga usiku moja mavuno yataye asifiwe sana. Tuzamure Yesu icyubahiro. Iki. Hey, hallelujah! Hallelujah! Asifiwe.
nimbona ndenze wa musozi tugiye kuririmba tuvuge ngo Mana wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye uzigama intambwe zacu udukomereza haleluya amen haleluya kandi ritime turi kugenderaho kijana nta maryezi menshi turacariyo nta kibazo rwose batazasiga habena tuzagendana na Yesu Yego. haleluya ngo kandi uko ise yamukundaga niko ankunda tube nk'abahimbariza Imana duhe Imana icyubahiro haleluya yansigiye isezerano duhagaze ku isezerano Yego. kandi habe no mu rupfu abakristo bazahumurika Yego. duhe Imana icyubahiro ntabwo twicaye ku busa hari icyo Imana yatuvuzeho hari isezerano umukristo wese afite isezerano iry'uyu mukecuru ryasohoye amen kandi hari icyo pasiteri yavuze ukiriyo cumukirana rero remo numva bavuga amateka y'uyu mukecuru ariko nanje ndabizi bimwe kuko ntibari kure yakoreye Imana mu gihe cye haleluya yakoreye Imana mu gihe cye Imana yamukeneye kandi ntacyo atakoze inshingano yakagombye kuba yarakoze yarazikoze ubu nyine araruhutse niyo mpamvu tugomba gushika aha ngaha tukanezerwa amen Yego. duhe Imana icyubahiro tube ngo basubira muri iyo vensi niturangiza dukubitira Imana amashi turi ku birori turi mu birori ntabwo ari mu birori ngahe reka mpa Imana icyubahiro